emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frame adwoa searching ebusuafo yebeka ya Ghana ha na teenage pregnancy edos papa ye meka teenage pregnancy a unimade kro emofra omo nso awo na omo ewo teacher pa any region amefi central region teenage pregnancy na edos wo papa na yebeka ya eye abanya etwem his excellency na ado danko ekufuado na abanya etwemi teenage pregnancy ebe ko fem kra na wama news a yente se mo frank toa enyenyim bebreni na eye free SHS a his excellency na ado danko ekufuado e de bre Ghana for abro be ye president no na ebusuafo kame akwa SNDC fo be take over ya omunya 6 months krai ene no mo kire se teenage pregnancy no asanso ehuru akosoro adenya se free SHS no eye free SHS a his excellency na ado danko ekufuado buy or the buy we ja hokono NDC for buy no mo ya na de bia ase egu ase gina ho ase wotua school fees ase wotua printing fee ase wotua examination fee na chese free SHS na ye basa into teenage pregnancy na asanso asori because enya awofo bia de benye sika akwakotua exams fee akwakotua school fees ne ho keka ho enti mofra no bebre na asanso akọ back to street no so awoko hustling na hustling nso de hustling no ene ye fa ne say nyinsen na ne nam almost asanso asori enti ese ne nsem no esi ekoi wama unemployment we bra yo ne se wona ma hwa dan a yesi ene emrantie no mo call school ye technical na ade no adwuma mo ya mese ade we de hu emsa borofo na be ye ubekom na ya Ghana ni omo kan ya cheze sa ye friend say lift ya du abro san tintin mu a ye ma wotenam na ade course ko be omo say ebi okwa na say ya na enya Ghana fo omo betun aya maye enso na Ghana fo na because of TVET ninti omo mpani John Dramani Mahama abapen NDC amemu abapen we nyina omo ntumi amfa bi ama enti say ye woni pa ye wo oman mu ne aka ye ho abom na say ye say si ye be top pad de ene ke betua fees de a ehemfa ene NDC abende omani ache mampo osofo hwe ngomasua so aka che se ye nya financial clearance ene teacher fo bi ye fa wo mu ntino bosome enum ne ye ntu omkom akoka braya enti ehemfa na sabre ye NDC aban ene ye ni ache ngomasua aha na sem no wo no ahometi but ni ewo mu no yetu ye nyina ye hofo se abato wo nsunsanso na ababi a wokwakoto bia no kai hu se esunsunsanso no ebeba isa awofo ahase a wotiem abosome miensa abosome nnan omotiam akire hwan omotiam akire omo ankasa ho na hwan na omotiam akire no usem ya akoye we kwakofa employee say asan babiem. It's a first na a year free education. I'm a friend no access on Beko school. No, a crabby a cost or dear Nijini or Dosron and echo, and so a share. School fees is Sababe Kanhua. Now, who for him pony part do a saying and a bit medium of Marco school. First, we'll call you in crossing Cronco Memoir. First, SHS by Obia in the Barco school. Oh, can I say a beer school and I'm not sure I'm saying I'm almost in high school now, not a fake because if you be a pretty school or Quaco school. So, not Ghana one penny that the era and another Danko Kufadu, Nim Jim, Nami Muni say, or per said that she be in the next 20 years, no, if you be a Muyanya Cratchini, Ewo. Now, Ghana for my young sister, a seminal kind, I say. And the man na yeko kromuti kwa dada ya kwakofa ne yempe de aba beto yen so free SHS na ebuapa wo kwa wote wo fie te wo dan mu mpo hwe we like be a wutua wo complain say ne board den e na abaye nhwe e na nsem bebre na Ghana for aye kafa ho na hwe Ghana have schools dudu a eye government schools e mo fra dudu wo school nim na abaye se nkwada we mi amechi o school fees me ameton tade a hyew me ame provide books electricity ni nyina ye abai ba ko peya na efa we nyina ho ka Ghana for yesi yempe ye pe no be ma ye pad na ya ye tua school fees asem we enti ase wo mu ne say no free SHS no ko bia na man ko bi okay man ko bi na eye me ya pa because na nim se free SHS ni ana ya pe so ye wi school no
yenim ye na fufu a ye maame mo enye sika for man ko school ebi kotonto mo kokofu obi kotonto mo japade a na kenne no e wo ho anka be mo fa so na so sanse na sika mo de mo mani be ko school no ebi ni hu nti mo kotonto e japade no na kwada sanfo no su ni made pa maame ni so pese ne ba be kwa sesa na se ne ba bra bo be ye basenti se so kotonto e japade na wo de ne ba ko sa ta ni ko fo tontoma ko fo tonkente eni ne makakra omuwo na mo pese mo de mo ba ko school na su ga na mampani dada ira nana do danko kufa Dubai obema we nyina ye simple uko mikro ma chema na ma se a akwada bia o wie school bia akoye ene kwala ni nyina hu omo hu se ewuraba su ewonimu se bi na dwuma bie onya adwuma wo betini aye de aboa no ho na so ene ye hwe ne akwa akosi eno tinye enye nye ye ene ye se ye pese ye kwakodu se nemu ensem bi omo kan e dada yen na ye di adwe ko ho bebre na ye kokomotin so edi ye hwambo ena akwakofa we nyina de aba beto yesu tigana fo ye kan ya ntum ne ye mfam minim de ekoso nso wo Ashanti region wo hwe nominations ahodo a MC enana suhum de no mbeto aba no nsempera Misano na ose ne ba control wasi watua ne ba no ko school wa hen na watua sai amun sheda NG say ebia eye wasi fi ade achia tua 2 million ade achia tua 50 Ghana ade achia tua sei ta no mo ndi wanga sa wo ba etro bi ana ne ba chiro bi e wo sectech wo bo ka sai o se amun sheda anyida ni sei o se amun se bibi sa ye ko tua we se ne akola 2 million baby 1.5 oya awofo na wo ba egi scan wazi scan ye bibi na send man ni de se emu awerem kakra o emu awerem no me frɛ house master busana o se omu tua enti no na ese me de makola na okotua ana house master na katro se omu tua bibi na o send this scan enti no me no e hono kra de ana me pese me kasa me pese me de ni ko school china na me kasa makobusa na ska machia no ma o ma chiechie mi mu ndi so far what boka be say oh ebe 3.5 but omu wie yen ti se index na mama yen ti enim ne ebe ko yenim se ti anti o chana me de ne kwa e na me fifi mu na mo san yi ba ti yen ya beka ne ewo mu nyina de akire mo Enti 120 days of His Excellency John Dramani Mahama there. Uhu bibi papa bia ewo Eastern region ho. Bibi papa fi Israel ba anke ye hu. Shi fi Israel ma eti ye hu hwe. Me da se. Ma me ne me central ni nkomo. George. Aha, enti o fa Eastern region no many ade they say more new Eastern regional minister. Ono nso na dwumadi a wodie amanfo efili ne presence ana womo a mampanyi epa womo se omu enko various district and municipal assemblies no nso say na esitie omu manfo age omu atomawie twasanfo nyine nkyerem the new administration Eastern region enya new minister ne take charge ene se de esitie no ehon so nsem te say Ayo mi jabe ma eye MC for the need eye minister onam so omoye confirmation enti omakoye kwawudi mienu omode omani akire akimoda samankesi area mu ho menya akonya ni bi